kopi kak? Ayah. Dia kalau banyak neng, jadi panggil lah ya. Neng, ayah bapak turun nyantur di hari. Oh, kayak kedong tanggungan deh. Lira, ayah nulir, kita belajar bersama yuk. Ayo. Ayeuna aing keur naon? Aduh ke motor meureun. Mak, Yana lapar yang dahar geus masak can. Suncan, mak kau gente dalam mak beres-beres, suka kanumbahan. Hah, kumana nyahona ulin bae. Lapar mah balik. Mak, kenaon? Ini berbeberes. Tadi kakak balik ulin, marah-marah yang dahar. Kumana balik geus neng ayeuna mah istirahat bae. Ulah gawe bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelan. Lambat. Pika, lain mah ngumbahan naon eta bolor bae. Anu si teh. Ngumbahan. Kita di ngumbahan sakitu doang kita dek angges-angges. Tah eta teh sekalian. Kak, ini sudah sedih. Kebaik kakak kemana mas gitu. Galak. Ya. Dina, aku gak galak-galak ke Adriana, Jakarina. Lah bodo amat. Tadi tuh minta hampura. Kak hampura tetehnya. Sok galak ka Pika. Itu kenangan teh. Pika lirage hampuranya. Itu kenangan. Pika enggak sudah di ulah di marah-marah yang dahar. Kumana balik ulin lapar atuh ini. Mak, Yana lapar geus dahar can. Iya.